laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alqaili fi muhkami tanzili thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika فهي كالهجارة أو أشد قسوة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، أوصيكم بتقوى الله تعالى بفعل أوامره واجتناب محارمه، واعلموا أن للقلب أهمية لأنه ملك الأعضاء، بصلاحه تصلح الأعضاء وبفساده تفسد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، وهو محل نظر الرب جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أخرجه مسلم. يتي الله سبحانه وتعالى oɗo Allah mo tawi mo waɗi ko yettire mo hande yettede e yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala e dow nemaji makko ɗin fuu tentinen e muɗum oɗo nema islam, nema mo tawi ko ɗum ɗo ɓuri mawnude e ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala o nemini jiyaɗo makko on. seeɗo ɗen ala reweteɗo e goonga si wona kanko Allah. kala ko neɗɗo o rewi ko wonama ko mere o woni rewde, kala ko neɗɗo o rewi ko wona Allah o rewi ko waddantamo nafa fottinantamo lorra. seeɗo ɗen oɗo mo suɓi yonude e meɗen nelaɗo meɗen Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, oɗo ko jiyaɗo makko, ko nulaɗo makko, mo o suɓi o ɓurni e tagore nden fuu o nuli, o yamiri en yen ɗoftomo, ye en jokkumo, ye en ñaawinormo, o yamiri juule makko kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. den toromo kanko Allah yo juule nelaɗo e ɓengure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala jaɓɓuɗo jokki pewal maɓɓe ngal hadangal ngal daro. ɓawo ɗum jiyaɓe Allah, miɗo wasiyo on hulgol Allah subhanahu wa ta'ala wasiye mo tawi ko oɗo ɓuri moƴƴude kala ko neɗɗo wasiyato ɗimmo muɗum, wiigol mo hul Allah subhanahu wa ta'ala. anden haray Allah subhanahu wa ta'ala no moƴƴiri noon bani adama, himo waɗi e makko noneji sertuɗi. neɗɗo on tere makko ɗin fuu ko ɓuri jogade nafoore, ɓuri himmude, ɓuri hittude ko Allah subhanahu wa ta'ala ko ngal teral wiyetengal ɓernde. ngal ɗo teral wiyetengal ɓernde ko kangal woni lanɗo tere ɗin fuu. si ngal moƴƴi tere ɗen moƴƴi, singal boni tere ɗen boni. ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wattane yila no e ɓandu bani adama huyre, si tawi nden ɗon huyre moƴƴi haray ɓandu makko ɗum fuu moƴƴi. si nden ɗon huyre boni haray ɓandu neɗɗo on fuu boni. ɓe maaki wattane yila nden huyre ko ɓernde nden. ɓernde neɗɗo on si moƴƴi, nanɗe makko ɗen jentata ko sina ko moƴƴi. ɓernde neɗɗo on si moƴƴi, gite makko ɗen darata sina ko moƴƴi. si ɓernde neɗɗo on moƴƴi, hunduko makko ko wowlata sina ko moƴƴi. juuɗe makko ɗe wowlata sina ko moƴƴi. koyɗe makko ɗe yahata sina ko moƴƴi. si ɓernde makko nden boni, ɗiɗo fuu ko boni tum watta. idan ko ndeɗo ɓernde woni laamiɗo tere ɗin fuu, ko sinde moƴƴi tere ɗen moƴƴa, sinde boni tere ɗen bona. idan moƴƴugol ndeɗo ɓernde noon wona wongol huyre nden nde ala nawnare feeñunde. nawnare ɓernde ko ɗiɗi. nawnare nde tawata no so'e, nden ɗon kaka labtane ñawdete. e nawnare nde tawata so'atako ko nawnare ma'nawi, ko nden ɗon islam woni yewde fi muɗum,
idan ndeɗo si ɓernde nden heɓi bone mayre hare nde borrama ndikka cancer nangude nde jommum maaya hara o naatali yiite e di ɓernde makko nde ñawde tawa ko maaya o naata yiite ndeɗo ɓernde nelaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam ko ɗo woni ko Allah ndarata e ma an bani adama ɓe maaki Allah ndarata mbaadiji muɗum ɗin haaju Allah lan ɓornoka o ndarata kadi moyenji mum ɗin ko marɗa na ɗum o ndarata bal ko o ndarata kanko Allah subhanahu wa ta'ala e maɗa ko ɓernde ma nden e kuuɗe maɗa ɗen ko ɗum o mari haaju e muɗum ɓernde ma nden e kuuɗe ɗen yani ɓernde nden ko ɗo kuuɗe ɗen iwata si a golli golle ko ɓernde nden o ndarata ko honɗum immini ɗe golle ko nder ɓernde maɗa honɗum waɗi ha wolɗa ko wolɗa kon honɗum waɗi ha waɗɗa ko waɗɗa kon ko ɗo o ndarata o ɓernde maɗa nden ko ɗo woni ko Allah subhanahu wa ta'ala ndarata e nder ɓernde maɗa nden wal ajibu ayuha al ikhwa anna hadha al qalba kathiru taqallub فقد يكون القلب اليوم قوي الإيمان وغدا ضعيفه بل قد يكون اليوم فاسقا وغدا مؤمنا تقيا يسوّر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التقلب فيقول إنما سمي القلب من تقلبه إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك haray ko ɓuri hawnade kon e nde ɗo ɓernde bani adama ko heewugol waylitagol mayre o andi qallaba yuqallib ko waylitugol ɓernde wona ngal koppowal ngal ɓawete ɓernde ko huyre woni nder ton nde ɗo waylitagol mayre on ko sabu ɗum nde wi'iraka ɗengal arab ko waylitotonde ana kamɓe wona ɓernde ɓe wi ko waylitotonde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko ɓernde nde wi'ira ɓernde yani ko nde wi'ira qalb ko likata taqallubi ko sabu hinde heewi waylitagol a wayreno hande hinde jogii imanu tiiɗuɗo janngo tawa imanu lo'i fiw a wayreno nde hande ko nde fasik faalaka Allah faalaka ko Allah faala janngo tawa yaande ko nde gomɗinde hulande Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe waɗani en mbaadi photo ko honno nde ɗo ɓernde wayi ko waɗi wi'ugol tunde waylito o metta e faamude kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ka misugol honno ɓernde nde wayi ɓe maaki ɓernde no wayi wa leeɓol andi so wi leeɓol mi mana wono leeɓol gertogal ma leeɓol sundu ɓeyde richa wasi tawi a ƴetti leeɓol a haɓɓi garahu mum a wengi e leggal hendu wifi si ndun hendu no wifude no waylitata kunɗon noon yeeso e ɓaawo waylita hippa waylita ɓe wi ɓernde ko ni wayi no ngol leeɓol ɗo waytorta noon tumagol ngol hippongol tumagol ngol ajjo tumagol ngol hippongol ngol ajjo hendu no fannino wifude ngol wonatano ko gootu ɓe maaki ko ni ɓernde wayi idan ɓe wi ko ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde wonno hiɓe anndi ɗum kamɓe no heewno ko ɓe maakata allahumma ya musarrifa alqulub sallif qulubana ala taatik aw allahumma ya muqalliba alqulub sabbit qulubana ala taatik ala dini ɓe maakayno kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam Allah ko an woni yiltidirowo ɓerɗe ɗum turikema tabintin ɓerɗe amen ɗe bimana yiltu ɓerɗe amen ɗen addaɗe e hoore ɗoftagol ma ngol nassu muɗum arki alquran rabbana la tudih qulubana ba'da id hadaytana joomi amen min turikema wata a oño ɓerɗe amen ɗen ɓawonde fewnuɗa amen sabu neɗɗo o no feewa ɓaawo ɗum kadi o oño neɗɗo on no oño ɓaawo ɗum kadi o feewa sabu ɓernde nde woni ko jogii walle ɗen ɓernde nden tabitano ko gootu si tawi na jommum watta yila o heɓɓitiinde nde waydoto idan ɓe weeno kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam oɗo du'a Allah yiltinirowo ɓerɗe yiltu ɓerɗe amen ɗen addaɗe e hoore ɗoftagol ma gon an Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi haray e nder oɗo yewtere meɗen en taskoto ndaaren
ɓernde nden sariya o wi hinde mari ama ala mandeji hollayɗi bulgol mayre on mi mana qaswatul qalb yurugol ɓernde bani adama ɓernde bani adama no yoora e ko honɗum watta ha ɓernde nde yoora si ɗum ar wonde ko honno rewata ha ɗum iwa ɗiɗo tati neɗɗo julɗon no hani watta gila majji moƴƴa ara nun ɗum e ɗiɗo piiji hollayɗe ma an neɗɗo on ɓernde ma nden ko yorude so wi yorugol ɓernde wona nde huyre ɗo yoda wonde huyre mi mana yorugol ɓernde nden ko si waaju natata e muɗum hara nde yoori andi bani israil nde wonno ko yimɓe jeeyaɓe yimɓe ɓurɓe yorude ɓernde nde neɗɗo maɓɓe o warano ɓe yeddodiri ɓe toñodiri ko hombo wari mo ɓe yiltiti ka Musa alayhi salam yo Musa toranoɓe Allah o andinaɓe ko hombo wari neɗɗo o tina ɗum wona fitna Allah subhanahu wa taala wi Musa ya yeɗɗaɓe hirtu nagge en andi ko honto ɓe sertano ɗon ɓe wiyaɓe hirtu nagge sabu ko ɓe woni layifuɓe kon ɓe landi ko honɗum e nagge yahi ha ɓe heɓi nagge ɓurge sappude pili nayyi ɗi fof ɗum ɗo waali to ɓaawonde subhanahu wa ta'ala wiijo ɓe hirsu nagge ngen ɓe ƴetta yoga e tere magge on ɓe tappira mayɗo on o immo o yeetoɓe ko hombo waɗi mo ɓe waɗi ɗum ɓe hirsi nagge ngen ɓe ƴetti teral magge ɓe tappi mayɗo on o immi o jooɗi o wi ko kaarijo warinni o waali mbaldi makko ɓay ɗum waɗi waajakiɓe waɗaali yoɓe jaɓu Musa waɗaali yoɓe ɗoftomo waɗaali yoɓe jokku subhanahu wa ta'ala feli ɓe ɗum o wi summa qasat qulubukum min ba'di dhalik on tuma noon ɓerɗe mon ɗe yoori ɓaawo ɗum ɗon fa hiya kal hijarati ɓerɗe mon ɗe no wayi kaaɗi bal o wi ka ɓerɗe ɗen ndikka kaaƴe ɗen ko yoori o jikka ɓerɗe ɗe yoori ko fa hiya kal hijara aw ashaddu qaswa ɓerɗe mon ɗen no yoorini wa kaaƴe ma wurin ɓerɗe mon ɗen no yoori ɓuri kaaƴe ɗen o addi misal wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min ghashyati llah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun o sabu ko mi wi'ide ɓerɗe mon no yoori ɓuri kaaƴe sabu no woodi kaaƴe ɗe ndiyam ɓulata e mum ara tawa undu ndun koye hayre woni yaltude no woodi kaaƴe feccotooɗe ndiya yalta no woodi kaaƴe yowtotooɗe dow piito ka leydi hara ko liɗɗe ɗe ko kulon Allah wona leydi dimdi dus hara ko yowti hayre ni ka hoore seere ɗum naɓide ka leydi ko kulol Allah wa inna minha lama yahbitu min ghashyati llah ɓen o wi law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu ghashi'an mutasaddian min ghashyati llah si hara o alqur'ana ko fellode arno e hoori muɗum a yi ayno ngon fello no yankinani Allah hingo seeko kulol Allah kono no woodi yimɓe tawa ɓerɗe maɓɓe ɗen ɓurni yoori neɗɗo so tawi woni a yahay ka berɗe naata hiɗa jala yalta hiɗa jala bernde ma nde walla nde yoori ko waɗi o mo naɓuɗa ɗon ɓemɓe tawɗa ɗon ko ono wonduno hanki ko ono wondu haqqille ɗe marnoɗa ɗen ɓe mari faale mo marnoɗa on ɓe mari ƴoyde nde joginoɗa nde ɓe jogi ko honɗum naɓi ɓe ɗon a taskata ko ɗum par ce que ɓerde ma nden yuuri ɗum waɗi sen daari yoga e makbaraji berɗe a tawa ɓe windi konnguɗi ka dambuɗe konnguɗi jogiɗi waaji kunna kama antum satakununa kama nahan ko lisanul haal wona fi wonde mayɓe ɓe wowli goɗɗo nani kono alhaali ɗengal maɓɓe alhaali ko ɗum wi onon ɓe wonɓe e feƴƴude ɗon jinda ñaama yara waɗa piiji ko faala awa mene wonɓe nder ɗo ɓen no wawno ɗon hanki ɗo ɗon ni ko ni mi wano hanki awa ande janngo no min wayi ɗo ni minen kadi ka nder berɗe ɗo min waali min deƴƴi ɗo min wonti leydi on kadi janngo waawi ni idan no jeeya e ko hollata neɗɗo on ɓernde makko nden ko yoorunde attakasulu ani ta'at wongol aamuɗo waggol ɗoftareji ɗi fof majji aamuɗo ka juulugol aamuɗo ka janngugol aamuɗo ka howrugol aamuɗo waggol kala dewal
kala ko nangi tawa tigi tigi on mo ami andi duna jeya sifaji nafi ben ko Allah wina ko iza qamu ila salati qamu usala si be dara nek julugol be dara to be wonde ngamelo hebugol ngamelo wadugol dewal wo dewal dum ko alamat fasitatul qalb si tawi tun anangi dewal habe ngamelo andu berne malen ko yornde si wana dum sa nangi dewal habe sokke لا والكسل ولا والبي. ثانيا عدم التأثر بالقرآن لا يتأثر بوعد القرآن ولا وعيده ولا يعتبر بقصصه وأمثاله ولا يخاف إذا ذكرت آيات العذاب والقيامة والحشر بل هو متكاسل عن تلاوة القرآن وإن قرأ فهو غافل عما فيه فيغلبه النوم ويمل عن التلاوة سريعا dimmun ɗum ko hollayma ɓernde ma nden ko yornde ko so tawi a jangi qur'ana battinali e maɗa a jentike qur'ana no jangi e battinali e maɗa si tawi qur'ana waɗata batte e ma sansata dikkuma on fi a naninde ɗum ko holli ɓernde ma nden ko yornde wongol neɗɗo on qur'ana ko fodi moƴƴere wo o jiñantande bay pellel si qur'an ko le fi aljanna si ko faala ko nyama maka yara maka wala maka botoda aji nyega segara ma den wuri ko wadi o tindinante hata wa kala ko faala da ko no nder do kono qur'an wala fi aljanna manta ha tawa imma gol on tigi do yaha e jabunga adna do wura do yedda don Allah no ɓuren mo yago tam aljanna do on do wadi parce que ben makko ko yorne kambaji ko qur'ana kambi kon ittata mo ka won don neɗɗo so tawi ko ɓooyaɗa waajede sa hawti ko accinoɗa ko nangitoɗa haray ko holli ɓernde ma nden ko yornde ñande woyɗa yettede dina no harmi accinaali ñande woyɗa nande riba no harmi nande kambaji ko woni riba kon accinaali ñande woyɗa nande nguyga no harmi accinaali ma ɗum ko holli ko ɓernde ma nden ko yornde gana ma nde nde yoori sina ɗum naata e nder ton ko waɗi si innama mo waɗi ɗum ɗo koye yiite o naatoyta si ɗum maƴƴinaalima hulɓinaalima holli ɓernde nde yoori sina ɗum ɗon hulɓinte idan wongol neɗɗo on qur'ana battinta e makko o taskata ko qissaaji alqur'ana ɗin sabu qissaaji alqur'ana ɗin ko ari ko fi piiji ɗiɗi pet qur'ana ko yewti kon fof e taarika ko fi moƴƴinɓe heɓi battane moƴƴo e fi bonnuɓe heɓi battane bonɗe ɗum qur'ana yewti qissaaji qur'ana ɗin fof ko ɗiɗo ɗiɗi yewti juutama raɓɓi idan joni noon si tawi a jangi qissa bonnunoɓe bonnere ko gootum bet ɓe hal kama an hiɗama e bonnereji sappo a caali hay goto est ce que qur'ana nafima si tawi qur'ana no nafema a nanta goɗɗo no waɗi bone masala wi'e yimɓe so aybo ɓen bonnere maɓɓe nden fof hay ko woni ɗum ko etugol uyta etugol uyta peesugol uyta medirgol uyta ko ɗon no golle maɓɓe ɗe kaɓe wi 25 yara hara ko 10 woni ton ko wi 25 ko 20 woni ton ma 23 si ɓe wi ko kilo hara ko 950 gram kala ko ɓe wi ko ɗum ɗo tawa na ɗum woni ton ko ɗum wanno ha Allah halki idan an anda ɗum ƴetta manan kumma ko yaha leydi e leydi darɗa fewta kefa inna moƴƴina nan uyta ka woɗo wadde ɗon naɓa kadi yeeya julɓe siɓɓe ma juula inna Allah yafama on wawata wonde idan ñande fof ñande ɗe jangande hoorema huɗana hoorema waylun lil mutaffifin alladina ida ktalu ala nnasi yastawfuna wa ida kaluhum wadanum yuksirun lette wodani ɓuytoɓe ɓen etoɓe uyta ɓen ɓen ɓe tawata siko yimɓe ɓen ɓe woni etande ɗum noon ko uyteteɗi siko hoore maɓɓe ɓe uyta no woodi yimɓe moƴƴinoyaɓe ɗo piiji adda wallahi ɓe nawaɗa ka surnaɓe ɗemata si ɓe faalama ko ɓe gollirata maɓɓe woni ñaamete woni piihum ɓe soodoya e goɗɗum ko ɓende moƴƴi ko ɓe ɗaɓa ɗum ko ɓe addoɓe mema tan maka maɓɓe ɓende moƴƴa ɗum noon ɓe yeeda yimɓe ɓe idan an ayan ko wi kon ko ɓe hoorema ida ktalu ala nnasi yastawfun simo soodude ko naɓaka makko koko moƴƴi mo sodta simo yeeyude yimɓe ɓen o yeeyade ko boni kon idan janngugol ma mo tafitinade ko hoɗugol hoorema idan issaaji qur'ana ɗin so tawi a taskatako ɗi annda ɓeeɗo bonnusiɓe halka acca bonnere anda ɓeeɗo moƴƴinsiɓe mala moƴƴina hara qur'an ko jangata ko nafaade ma idan wongol neɗɗo on e sigani ara o nanay fi yiide no wowle hara to yo jere
o nana fi dangal no wole dangal na ko feƴƴigol ko parata tawno ko feƴƴanana mettaɓe kono dangal koko woni ara subhanahu wa ta'ala sen daari ɗi suratuji ley tabara allah no yota fi dangal wallahi hara ko gootu pet e majji waɗi hande hara ko gootu pet adnan fof waɗa sen daari ida samau fatrat wa ida alkawakibu intasarat wa ida albiharu fujjirat wa ida alquburu busirat ma ida samsu kuwirat wa ida nujumu kadrat ndaaru ɗin ɗon sappo yewtaade ɗon ɗiɗo fof si waɗi nde ñandana mari ande so tawi ɗum hulɓinaalima an ha accaa ko boni hulɓinaalima ha wakkiliɗa waggol ko moƴƴi haray holli ɓernde ma nden nde yoori ɓuri hayre tammon ɗum e hollayde ɗin neɗɗo o ɓernde makko nde no yoori ko adamul iksar min dicrillah wongol neɗɗo on o haajaaka e jantagol inde allah bal hay o nangi o yaata so falama wiide subhanallahi laabi sappo wolande wotere tum o hakkille makko yarno ko so falama wiide astahfirullah laabi sappo o eɓɓuno o wiyande wotere tum hakkille makko yarno ko o wawata duumade jantagol inde allah subhanahu wa taala ɗum ko alamat qaswatu qalb hollu ɗum ɓernde ma nde no yoori nayi on e muɗum ko adamul gadabi idan tulika maharimullah wongol neɗɗo on siko allah wi wata waɗe ko waɗama mettatama julɗo watano julɗo tawa si zina waɗi mettatama si beere yarama mettatama si guyka waɗi mettatama si a fotti sonnade ɓorti halaɓe no jindere i mettatama an ko woni wo la basa mo ɓe jokko ko jokki simo be jokki ko jokki adnan bone ko ma heɓo wi oɓe ɗum ɗo wattaki acci idan wongol neɗɗo on mettatamo ka nder wonki makko ko allah yeddete kon ɗum ɗo no jeeya e ko holli ɓernde neɗɗo on no yoori aqulu qawli hada wa astaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi ala ni'matil islam wa kafa biha min ni'ma ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين عباد الله أما أسباب قسوة القلب أولا الابتعاد عن الأجواء الإيمانية إن المؤمن القريب من إخوانه يعلو إيمانه ويزداد يقينه والبعيد عنهم يضعف إيمانه ولذا قال صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. قال الحسن البصري إخواننا أغلى عندنا من أهلينا فأهلنا يذكروننا الدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة. يجي الله سبحانه وتعالى entoro mo julane nabi sallallahu alayhi wa sallam e bengure makka den sahaba makka bisna jaabe allah amma piiji waɗayɗi ɗin ha ɓernde ma nde yoora an neɗɗo on arano majji on ko honɗum ko wongol ma a yarata ka fi allah wolete ñallal maɗa ngal fof an ka ɗiɗo ma tato jotto wola fi allah a yarata an kaka fi politique wolete ka dettonoɓe fimo wolete ka fi balo wolete ñallal ma ngal ka fiɗɗa ha walɗa ko ɗo wonɗa an ɓernde ma yore sabu a ala ko hecciɗinema ɓernde neɗɗo julɗo on ko ma o wonde e julɓe ɓen so wawa e moƴƴude a wawata wonde an tum moƴƴagoy so a yahi a seri ndikki a woni hakkude yimɓe ɓe tawata ɓen ɓe ala haaju e soobe a wi a waɗa tan soobe sama kala wonɗa a wawi ha wona ha wawa maɓɓe adwal balidi ila aljalidi sari'atu kal jamri yuqadu fi ramadi fa yahmud so a wondi e parese o raɓete no wata ƴetti ƴulɓe de huɓɓe nde okke ndondi nde o yata nder ton nde wawi no ndondi way no kanka nde ɗanoto idan a wawata wonde e ɓaawo julɓe ɓe wona julɗo haray neɗɗo no hani wonde nokkeli moggo yimɓe gomɗinɓe ɓen so tawi neɗɗo no wonde yimɓe gomɗinɓe ɓen so a feni goɗɗo diga heɗɗum ɗon moƴƴagoy a heɓi nafoore so a tooñi goɗɗo wiyama joni a ɗum ɗon kadi moƴƴagoy
idan tuma fawde faljuɗa a heɓa yiɗo ma falji kono so a woni e nokku hunde a bonnata goɗɗene ma bonni ara heɓi probléme idan ko ɗum waɗi neɗɗo on sino hakkunde gomɗinɓe ɗimmoɓe makko ɓen imanu makko on ɓeydoto pellital makko ngal ɓeydo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum waɗi ɓe maaki ala yimɓe tato wonayɓe e koɗolum ma en dowri hum tawa ɓe fottata ɓe juula julde jama si wona seytane wurtuta hoore ma yimɓe tato wonta e koɗolum ma ɓe wona e nokkure wo nokkure tawa ɓe fottata ɓe juula jama si wona seytane wurtoto e hoore ma waɗa ko faala ko ɓe maaki mi yamiri on wondugol e jama on ande neeɓi fof neeɓi bonoru ko ñamata e dammi ɗin ko yaltugol ka wuro ko hisra innama yakulu dhibu min alghanami alqasiya dammum toujours tawa kanko ngo serato ko ñamota wuro ngon fof no kanko ngo serato si bono ari ko fu jetta bi maana seytane ko foolata e julɓe ɓen ko julɗo mo tumbitata ko julɗo mo tawata toujours mo sera a yarata moggo ka alluwal fi nete a yarata ka deftere fi nete a yarata ka waajete e nder quartier ji ɗi ne anno quartier ji ɗi woni no woodi nokkeeli a nanata e majjitina yima ama e hoyre sa ƴetti imanu hum ma a yiɓa e suudu no hoyi ɗon a yaha wona ɗon yaha wona ɗon a yoɓa e suudu ko hoyi wona yeeya dina maɗa idan a wonde ka julɓe ɗimmoɓe ma ɓe woni ɗon ko putuma o fiyo dina ma ka hisu ɓurma moƴƴante ɗum ɗo no jeeya e ko watta ha neɗɗo on ɓernde makko nde yoora no jeeya e muɗum ko hasanul basari afwan o wii ka hollugol en tumbiragol no jogii nafoore o wii musidɓe amen ɓen ka diina no hitti ka amen ɓuri musidɓe amen ɓen ka enda o fi hon ɗum musidalngal ko yewtema ko fi aduna ɗum ɗo no manki ɗum ɗo no waɗi ɗum ɗo no waɗi naɓen ɗum ɗo ɗo naɓen ɗum ɗo ɗo ɗum ɓe yewtema o wi amma ɓe jokkondira ɓe ɓeta ko fi diina jokkondirɗo on ɓeɗo ko anditema ko fi laaka idan ko ɗum waɗi o wi kanko an hasanul basari ikhwanuna أغلى عندنا من أهلنا وأهلنا يذكروننا الدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة سيب أمين بينك دينا بين دون ويهم لك أمين إدي سيب أمين بينك سود تبو بيدا كفي أدنى في يوتامين أنت تامين في أدنى بيدا كفي لا كلا يوتامين ديمون دون ودا يدون هاكر نتو يورا الابتعاد عن القدوة الصالحة إن الشخص الذي يتعلم على يد رجل صالح يجمع بين العلم والعمل كلما اقترب منه نهل من علمه وأخلاقه وكلما ابتعد عنه صار بقسوة في قلبه وضعف في إيمانه woɗɗitagol ñentinteeɗo moƴƴo no jeeya e ko ronko ɗen ko tawata kon hannde yo Allah wallu en heɓen no fande no woodi goy kono no fande ko waɗi ɗowo gooto si ɗoyte ɓen ɗuuɗi o ronke ɗowoɓe ɗiɗo si ɗowoɓe ɗoyte ɓen ɗuuɗi ɓe ronke ko ma si ɗowete ɓen ɗuuɗi ɗo woɓɓe kadi ɗuuɗa si aynete ɓen ɗuuɗi ma ayno ɓen ɗuuɗa sina ɗo woɓɓe sota heɓugol ñentinteeɗo moƴƴo mo wonduɗa e muɗum ɗum no jeeya e ko ɓeta iman ma aksu mum on no jeeya e ko yorata ɓernde maɗa nde misal ɓe wi neɗɗo so tawi woni jooni hiɗa wondi e neɗɗo moƴƴo hiɗa ƴettude gandal e golle e junngo makko tuma fof ɓattiɗama a ñeɗay seeɗa e gandal makko ngal e jikkuji makko moƴƴi ɗi a yiraymo golle moƴƴi e jikku moƴƴo e konnguɗi moƴƴi oɗo so wondi iman ma ɓeyde si a woɗɗitike mo tun a so'ay kisan yorgol ɓernde maɗa nde idan angal heɓugol wondiɗɗo moƴƴo yani ñentinteɗo moƴƴo mo tawata ƴetta e junngo muɗum janga e junngo makko diina ma kan no jeeya porta ɓernde maɗa nde yowa tammum ɗum ko al-idrabu fil intigali bid-dunya ƴettugol himɓe mum ɗin fof ande mum ɗin fof tan on fof fii mum on fof waɗa fi o waɗna ɗo amara hay hunde ko yeɓɓuɗa fi Allah subhanahu wa ta'ala an bimbi ma on ko fof ko fi Allah neɗɗo so tawi o jangi gila o fuɗɗi jangude ha innama yalti université o jangal fi Allah fof ko o jangi ɗon kono heɓata yoddi mum yoɓɓe o ñaama ɗum ɗo ñango
aventure ma on ko jinduɗa kon fuu wona fiya andu Allah na fiya andu nelaɗo ko fiya heɓo gonge an tamma on fof ko fiyo adna cikka ragadama yore idan ƴettugol fi mum on fof waɗa fiyo adna ɗo tun ɗum no jeeya e ko yornata ɓernde bani adam nayi on e yornayɗi ɓernde ɗin ko tulul amali o yelawi juutungi bi maana moƴƴinalngol ma ɗo hunde nde duuɓi nogay après duuɓi sappo après a heɓi 60 prépare ko wonɗa yaade kam ko waɗi a ɓattike yiɗuɗa añuɗa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maakino hasaidu ummati ma bayna 60 wa 70 soñateeri mofte anden ko hakkude 6 e jeɗɗi gila 60 heɓi 70 buyi wonɓe ɓe moko baka ɗo yimɓe ɗo ko Allah no fanɗi ɓeƴƴo woɗo hay so yoƴƴo kadi hewtana fuɗe alay hannde kadi ko donga musidda idan si yehi ha a heɓe ɗiɗo hannde han joni ɗa ɓurti tekkude ronɗo fi aduna ara ya faayi a wiyakata a gollu a wiyata ta ɗaɓɓu kono ɗaɓɓu fiya moƴƴin fof ƴettu ko ɗaɓɓuɗa ko waɗa fi lakara maɗa sayyidina ali radiallahu anhu o wi akhwafu ma akhafu alaykum ittiba'u al-hawa wa tulul amal fa amma ittiba'u al-hawa fa yasuddu anil haqq wa amma tulul amal fa yunsi al-akhirah sayyidina ali wi ko ɓurmi hulande on onon julɓe ɓen kon fof ko piiji ɗiɗi jokkugol beleɗe e juutingol yela jonnugol hoore mum gurda juɗɗo nga anda ko wirde o wi jokkugol beleɗe ɗen ko honɗum jonnayma ko sakkagol ma jokkugol gonga ko ɗum waɗi heewi e yimɓe tawa ko wiɓe hoore mum ko julɓe bal woɓɓe ɓen tawa ko kamɓe woni ardiɓe ɓen e nokkeji ɗin wiyaɓe nelaɗo maake ɓe no heewi ɓe andaki ma immoɗa juulanaɗo ɓe no heewi ate famodiren ani angal famudanga ko sa woli fiyaɗa nelaɗo ɗum ɗum famoditaki siko goɗɗum ngo marɗa ko wowla ɗum ɗum sa woli famodirde si yehi ha makko ba wiide hoore mum ko julɗo tawi ko ni o way laawol kisal ko laawol peewal neɗɗo on mbo juulirde ɓe atiɗa faala ka janga yaw to ɗa faala ka juula yaw to ɗum ko ɗum waɗana idan jokkugol beleɗe ɗen accay waɗe ha saloɗa gonga fi idan neɗɗo wata waɗa hoore mum neɗɗo beleɗe ko welma o ɗum woni sawaba on ko mettuma o ɗum na sawaba non si neɗɗo wayi ni haɗa o perdi o wi amma juutingol yelangol ko ɗum watta ha neɗɗo yejjita maayay si a heɓi 50 tañine haɓe temedere après fata fila ka boy ndaren yewtoɓe fi moƴƴuɓe actiɓe ɓen salafu salih ɓe wi kamɓe hari si goɗɗo heɓi 50 ko yo ñobbu dankitin o ɓaha to o dadi to firegol Allah enen ko si wonti heɓi 50 ɗaɓɓañe dangi ngene kon satiji moɗona ɗiɗo ko waalo andi oɗo dewal wal ni fi mum taw idan na noon julɗon hani woɓɓe no haani no ɓattorta noon lakara ma on ko noon ɓeydirta dewal maɗa ngal kono so tawi no ɓattorta noon lakara ko noon wuttita dewal aɗa no hoddina ñam idan o wi ɗiɗo ɗiɗi no jeeya kanko ko ɓuri hulande en ɗi no jeeya e ko ɓuri soñjude en hannde no jeeya e ko ɓuri soñjude en e jawabun ɗum e waɗa ɗin ha ɓerde neɗɗo yoora ko al ifratu fi ta'ami wal manami wal kalam fantingol ñandu fantingol ɗoyngol fantingol haala ɗino jeeya e ko watta ha ɓerde neɗɗo yoora subhanahu wa ta'ala wi tun kulu wasrabu o adde borno yeeso ɗo modernita o de ƴalɗo so wi tun kulu wasrabu o hatti ɗon woɓɓe wartano ɓoy kono keeri tan o waɗa to sukiku ñaame yaron o wiwata feƴƴintinde o hatti ɗo nelaɗo mak sallllahu alayhi wa sallam nahanu qawmun la naakulu illa ida juɓna wa ida akalna la nasba minen komin yimɓe min ñamata sina nde min weela si min ñaami kadi min ñamata ha min ɓeto si weeti a woni dawgol denna mboɗi ñama ha immora kara ha ñande o ñande an e iman o wallina ju idan ñaamu ko hawri fiyo ɓernde ma nden hecciɗi o waɗi si neɗɗo no weela waaju naata kono sontino haari o bewa innal insana la yatoga an ra'ahu stagna ɗuɗɗingol ɗoyngol
wara ɓernde neɗɗo yo ɗano ber haaji ɗano fiya heɓu dole rewa Allah wata ɗano fiya ala ko waɗa neɗɗo wawata wonde o mara ko waɗa ko wonɗa puyɗo woɗa mari ko golla si a maraka dawa golla daw janga kono tawi ɓe amara hay hunde ko dawa toon ɗo a jokka ɗanoɗo tum ɗanoɗa tum ɗanoɗa jemma ɗanoɗa bimbi ɗanoɗa ñalorma ɗum ɗo wara ɓernde bani adama tawa hay hunde anda ko fa o hatto hay hoore makko kadalika ɗuɗɗingol haala kan ko wongol neɗɗo on ka weeti ɗum no udditi ɗo ayne fontoni jippaade tefata ko wooli tefata ko fen ɗo ne wolande kañum no wola tum ɓay tum battiro wiidata haaju mum ala nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no rentini en ɗum man kana yuminu billahi wal yawmi l akhir falyaqul hayran aw liyasmut kala tawɗo no gomɗini Allah no gomɗini maya immito yeru wo ko o wolata taw ko moƴƴi o wolata si tawi o mara ko o wola ko moƴƴi fewn ɗo yodi tuma fof tawi fewni to naajama ko wola ko moƴƴi de tono joganol ko weeti bimbi kañum no wowla tum surtout ɓeɗo supporter ɓe ballon hannde ɗum ɗo no jeeya e ko woni yeebude yimɓe buy hannde ka weeti ko ɗum ɗo wowlata haa hiɓɓi amara ko wolta fi Allah wolta fi nala anda sahabajo anda karama kodi hay goto kono piyoɓe ballon ɗum andi idan man ahabba qawman husira ma si neɗɗo yiɗi hunde pandi ko an on tigoy goɗɗo arno ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi nelaɗo coranol am Allah yo okkan aljanna nelaɗo maaki ko hono préparé ɗa fi ɗum o wi mara hay hunde kon préparé sinam yiɗi Allah nelaɗo nelaɗo maaki almar'u ma aman ahabba neɗɗo ko wondoyta laakara ko ɓe wiɗi ɓen siko piyoɓe balon ɓe yiɗuɗa si a wawi ko ɓen hoyɗoɗa ko ɓen yiitoɗa si a ñalli ko ɗum wowlata si a tuubali ruɗɗa kaɓe immoy wo ko ɗum immotoɗa idan ɗuɗɗingol haala kan no jeeya e ko watta ha ɓernde neɗɗo yoora ibadallah amma ilaju qaswatul qalb amma ñawndugol ngol ko honɗum watta ha ɓernde ma ne iɓa ko yoori ko ɓay palle nde yoori ɗiɗo simi weeɓitiiɗi e hoorami tawa ene mari probléme majji si a weeɓitiiɗi e hoorema tawa ene mari probléme majji idan ko hongal rewata ha ɓernde ma nden iwa ko yoori kon arano e majji on nelaɗo sallllahu alih sallam makani en inna al imana la yahlaqu fi jawfi ahadikum kama yahlaqu thawb fasalu llaha an yujaddida al imana fi qulubikum nelaɗo maaki imanu no hiɗɗa e nder ɓernde goɗɗo e moɗon wano linsere hiƴƴirta wano coñcol kesol woni ta linsere imanu kada no wona keso yaha ha wonta kiɗɗo no linsere nden hiƴƴiri noon ɓe maaki tore Allah yo Allah heeƴintinan on imanu ka nder ɓerde moɗon ani no jeeya e ko fuɗɗorte kon tawo fontugol juuɗe ma ɗen toroɗa Allah yo hiƴƴinane ɓe imanu ma on ko waɗi imanu on si ari tum a ande innama almuminuna alladina ida dukira allahu wajilat qulubu si tawi tun fi Allah no wolede ɓerde ma hulata imanu heɓaki ɗo wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana si ayeji Allah ɗen janngama do maɓɓe ɓeyda ɓe gomɗinata si tawi qur'ana janngama do maɓɓe ɓeydanima hay pus anndu a gomɗinata taw idan toro Allah yo o heeƴintinani imanu yani moƴƴintinani imanu ma on wattamo keso ɗum woni go on ɗimmum ɗum ko taskagol qur'ana noon koma janngande anda ma'ana mayde on sina ɗum wawata wonde idan taskagol alqur'an bi mana ko siɗa janngude ya a jento ko wonɗa e wolde kon ko waɗi ɗo kon waɗi ha waɗi o mo ɗum waɗi e hoore mum hombo wonno o ko hongal rewata ha hisa ko ɗo de hisali muɗum ɓay ko bani adama ɗin mum a wanno no woodi maɓɓe tawno mari gandal no woodi maɓɓe tawnoɓe mari jawdi no woodi maɓɓe marnoɓe laamu ɗum dandali ɓe idan ko honɗum addi ha ɓe ukki ka ɓe ukki ɗon ko nde hunde ɗo an kadi nde hunde nde marɗa resani ukkatama ɗo misal daɓɓal ɓista baba meɗen adama o ɓista yimɓe ɓen ko ɗum fuɗɗi o naati aljanna o yalti sabu bonnere hum gotum bet
kum bonde don kadi ko Allah ko fa za as-sajarata o inna fa akalaha fa za as-sajara o miidu leggal ngal o mittu o nyamali ha o haari o yalti ton an hida nyaamude nyande o soƴƴaali maani hirane maani ko ɓoriɗa kon ka wakana fof ko riba an gada fa yare kal janna honno watta ugginoɗa hoore ɓissa on ɗon katilana hoorema hoore oɗo bonni yaltinama ton ɓe falanade ɗum ɗo bonnude hongon watta ma tuuba ma accita bonnere nde wonɗa muɗum nden ma ninsa ko bonnanoɗa kon ma toroɗa Allah wulla yo yaafama sabu so ɗitati wona toon a perdi idan tamum ɗum ko so'ugol mangu Allah ngun hombo woni Allah so tawi neɗɗo waɗi Allah wa so tawi ko leggal woni yeeso ma wasi ko bani adama ɗimmo ma woni yeeso ma ha kadi hanama mawninɗa to jogi probléme idan so'ugol mangu Allah ngun ko labudda anda inɗe makko ɗin sifaji makko ɗin taw ci wawa so'ude mangu makko ngun sabu so wi Allah no nana a harti ɗon tum hulɓintama kono si a andi kala yimɓe ɓen e ɗuurude si fo wowlidi nde wotere o nana ko ɓe fof ɓe wowli kon wimo sendirimo kala ko hombo wolingol kongol ko o woni nanowo an si ɓiɗo fuɗɗi ko wolduɗa ine an sabu ha organe ɗo ta fagina a wata jendade yimɓe ɗum nde wotere bani adama ko mari hoore o idan Allah kan jentata tagore nde fu nde wotere fo wowla nde wotere tawa mo andi o wolɗo ɗo ko honto e aduna mo woni ko hombo wonimo ko honɗum o faala jiɓatama o wiyata goto jento ha oɗa woola en fof en juuna ɗo tuggunoɗo en ɗo mo betoro ko faala ko hoggini ɗon o wiyata goto me jento ha oɗa gayni ta trompe fof woni nanowo idan su'ugol mango oɗo ngun andugol giiɗe oɗo ɗen no rentita gone fof nde wotere wona ndaaro oɗo yilto ndaaraɗa yilto ndaaraɗa yilto ndaaraɗa fof himo sukki o woni Allah idan ma anda mango o ngu so andal mango o ngu wawata ko mawninde watama hunde no jeeya e muɗum etagol tawe ka jangete ton neɗɗo yo diina makko ka moƴƴo o janngani welaafi ko waɗi ko honno andirta diina makka se wattaniyila bani adama on a wawata wonde amara yewtowo ma amara bindi ɗi ndaara andintinema tawa tuubi ka wonɗa ɗo wata wonde balɗen andi piiji ɗin fof mo andadi watade moƴƴinde ha lutti diina kan ko kaɗo tun jaɓuɗen mo anda ka no wawi ka wadde ha gasa ko diina kan tati jaɓuɗen mo anda ka no wawi ka wadde ko heddi kon fof e piiji ɗin jaɓa idan ko ma neɗɗo on wakkilo yaha ka jangete ton o janga tugal islam nden ɗuɗa koɗe juli so a daranike a wi ndu lewru ɗo ko julde tummi jangata ma nde hitande ko fi julde tummi jangata a jangi julde hitande hitande ko waɗa eni ngal ɗo ko fi korka tummi jangata ma o suumaye no saati waɗa tawne ɗo e suumaye mi janggay fi suumaye ngal ɗon gonta ha suumaye taw mi anda fi korka kono suumaye saata to ɗo lebbi sappo e goo wona haandu tawi ma tawa ha hande a anda bonnoji korka ko so ɗo darki a hooli ñala bala ɗiɗa o fi probléme no dakaran koɗen ene mo waɗi ɗum ɗo ko ñawre muɗum dinama moƴƴani idan labudda neɗɗo yaha ka jangete to fiiji dima kam ɗum ɗo no jeeya ko waɗata iman kon no jeeya e muɗum ɗuɗɗingol noneji dewe ɗin tan wi'ul ibadat so yi Allah waɗi dewe ɗe noneji sertuɗi ko fiita wona ala rewde Allah waɗi ko kanko wi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ko wata a won a ala e rewde Allah ngurna mana joni dewe ɗe no mari noneji sertuɗi ko ya waɗu ɗum ɗa seeɗa waɗa ɗum ɗa seeɗa wonki ki jaɓata ya waɗu hunde wotere sa wi a juulay tun ki jaɓata sa wi a janga tun qur'ana ki jaɓata sa wi a hoore tun ki jaɓata idan ɓay ki jaɓata hunde wotere ñande ko seeɗa kala koye sannu ma fet waɗa ɗum ɗo seeɗa siki haaɓi ƴetteɗa waɗa ɗum ɗa siki haaɓi ƴetteɗa jokka ɗum ɗa ko ɗum waɗi tan wiwul ibadat koye dewe ɗin ɗuɗiri ko fiye taw toujours ɗiɗa e dewa idan ɗuɗɗingol noneji dewe ɗin no jeeya e ko huntata iman bani adama on hettitina ɓernde makko nde no jeeya e mon ko ɓuri mawnude kon anditugol neɗɗo on mayde ta a jooɗo tun miijoɗa fi maketi ma on miijoɗa fi ahadiji ma ɗi heɓu nde wonde jooɗo ka suuduma miijotoɗa ñande de mi maayi ko ni hara mi wanude ka kon imagine a hoore ma ka rondoɗa ɗa naɓede ɗon imagine a hoore ma ka wallinaɗa wonde kabru ma fof fokkite ɗigol ma ɗon miijotoɗa hoore ma tuma wonɗa baltati ɓaawo ɗum ɗon an tun ɗon siɗa miijotade ɗum ɗo pellat
hawatinayi la ka kono no fanɗi waɗo ko ma nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi aksiru min zikri hadhihi laddat an hebbine andi tugol o yerbinowo daka miiji mayde nde eto nde wonde miijitoɗa fi lakara ma on tawi ɗo fi aduna on tum joɗagol ma ko ɗo awa ɓe wi ɗo e 2030 hada ko hunde kaare waɗete ye hada gonɗo dani ɗum tawete is yawmaka docteur Aïdou Karni wi kon is yawmaka wuur ñalla maɗa ngam hanki feƴƴi terto artata aduna si welno feƴƴi si mettuno feƴƴi arata hande kadi janngo welay mettay a andata tawete to haji ma woni ɗum ñallal ngal wonɗa hannde ngal ma fifi ngal ɗo terto janngo arde no arde idan so a woni a maafoto fi hanki a maafoɗa fi hannde maafoɗa fi janngo an e dina wonne woni ɗum nelaɗo sallallah sallam kare ta'awadu billahi min alhammi wal hasan iɗa maafi fi ko arata a huccini fi ko feƴƴi e hakkunde ɗon ɓerde ma tabitata fi dina idan hebbingol anditogol fi mayde nden tuma goo kadi yahugol ka berɗe ton juuro siɓɓe ma mayɓe ɓen ko tawata kon nde welsindi hannde moƴƴa ara wona ziyareji moƴƴinaɗi ɗin dey yaagol ñaama maaro hirta nayi na on na ziyara noon fii ɗum wiyatake ziyara ko inde nden nandina fii yo jokke o ƴettugol inde labande waɗa hoore tanande ziyara juuragol kabru ko yayi mo an to yaha ka siɗɗo ma on nene ma no surra toon bemma no surra toon siɗɗo ma no surra toon neɗɗo mo weldunoɗa an surra toon ara ka kabru makko ndara tawa pellete o han ko mene wonduno hannde no hay leydi makko yiyatake daroɗa andita de engrais ñande goo haray ko ni wonɗa ɗo toroɗa Allah yo yaafama ummoɗa hoore soɗa waɗa ɗum tuma goo ɓernde ma nde hicci de no jeeya e mum fawtagol alyatima no jeeya e ko newinta ɓernde bani adama no jeeya e ko jonnata neɗɗo darja mawlanaɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala nelaɗo maako no ñande goo ana wa kafirul yatim fi jannata hatayn ɓe ɓanti sooke maɓɓe ɓe waɗni ko ɗiɗi min e fawtiɗo alyatimajo ka aljanna ko ni me waɗoda no ɗiɗo ɓurdi ni me ɓurdi tan ɓurda idan heɓu an kadi alyatima hum ko tokkitiɗa fi muɗum holtina ko ñammina ko ñawda ko kippana ko jangira si goto kala ƴetti gotum hoƴitata ko kandi kono ɓikkun no jooɗi arɗo wo ko nande bemma ko ndara ha tawa wona kankone konko yultoto e makko ɗon so heɓa littano muɗum ɗum no ɗo tikkina Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗi kanko o annda honto ɓe makko yehi mo sikka ɗo ka marta ka woyi arto yehi fof nde no artude mo ɓe no jooɗi sabbi be mum kanko kadi mo jooɗi sabbi mo yi no ɓonni siko ɓe makko ɓontono kon fof siko ɓe makko o ndaara ha tamo makko on soña tawa wona tan ñande woodi mo noon o heɓata arɗo yurminimo mawli mo ɓokkulimo ɗum ko Allah molana ɗon nde yurmede nde watta ɗon e on lettima yolon ɗum heccinde ɓerde maɗa nde wa akhiran sakkitode nden no jeeya e ko watta ha ɓernde ma nden hoya kon al inkisaru bayna yadillahi en andi wiyete al inkisar mana al infial ko yahugol waɗa hoore ma biiniri fusani munciti argol yeeso Allah subhanahu wa ta'ala sujja yeeso makko yoosa ɗum kulol Allah subhanahu wa ta'ala wiyete al inkisar toroɗa ɗo yurmitinoɗa ɗon ɗum ɗon waɗa ha ɓernde ma nde hecci subhanahu wa ta'ala o felino gomɓe ɓe o wi alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kalladina utul kitaba min qabl fatala alayhim al-amr faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun e yonanaali sa yonanaali ha hande ɓe yimɓe gonɗinɓe kamɓe ha hande hewtanaali ɓe ka ɓerɗe maɓɓe ɗe yankinanto jantagol Allah subhanahu wa ta'ala ko sikki morde gonga e al-Qur'an o wi hara ɓe wa'ali wa ɓe okkanoɓe defte ko adi dummude ɓe juutani ɓe ɓerɗe maɓɓe ɗe yoori boyno joggan probléme boyno heɓi tulol amad fuɗɗotono jokkude diina yaha ha nokkugo tum ferena immo yaha ɓisoyo seɗa to ko andirta o hokkiti yoolade janngo fottonta o pantolo ngin mo ɓeydungi 2 métre ley koye yara noon mortoro noon gokkum ha tawa hande kadi ko no labas endala yamirta ko moƴƴi haɗata ko boni mettata ko Allah mettama tikkintama neɗɗo yahi ha hay ɗon probléme ɗon hara yo andu o heɓi ko ɓeya heɓuno kon fa qala alayhimul amad fa qasat qulubuhum dumul ne ɗen juute dow maɓɓe ɓerɗe maɓɓe ɗe yoori
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal